Dragi gledatelji, dobar večer i dobrodošli u emisiju Tragom baštine. Večeras ćemo govoriti o pomorstvu rijeke, o jednom njegovom segmentu, parobrodarstvu, a naš domaćin bit će Igor Stipanović, autor knjige Parobrodarstvo rijeke u vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Počela štorija moje familije. Ovako, Stipanovići su Bunjevci, ki su se kalali iz Like va Senj i bili su uskoci. Kako su Mlečani vršili pritisak na uskoke i lokalne vlasti, odnosno na Austro-Ugarsku, već Austriju onda, raselili su uskoke, neč va Dalmaciju, neč je pobeglo va Sjeverno Primorje. Tako je jedan od vojvoda uskoka Stipanović 1580. došao va Bakar. Nemam točnu lozu kako je pasivalo napravo, jer su se prve knjige pojavile, knjige rođenih, knjige umrlih, knjige vjenčanih, tek 1790 i još neke. Va Bakru neč malo rane, va Kostrene malo kašneje, oko 1800. Tako da nemamo direktan spoj, ali sve se bazira na pretpostavke. Jer su i onda imam dokumenti ki datiraju od 1580. va vlasništvu moje obitelji. Odnosno mojen. I ti dokumenti svjedoče kada su naši navigali i vano vrime. I za Zrinskih, i za Frankopane, uglavnom na njihovoj flote. I kada je jedan naš predak, Pononi Randić, ne Stipanović nego Randić, piše va Zrinj da dela na putevima zrinjskih po okolici Karlovca. I da moli grofa da ga oslobodi tlake i da je navigal 8 let na njegovih brodih, a ima 7 malodrobne deci. Eto, to je taj jedan najstariji dokument. A onda slijede drugi dokumenti kada išću i veću plaću i bolji položaj, isto sve u navigaciji. Tako, ja računam da naša obitelj već postoji preko 450 let. Kako Randići su bili jedni od prvih Kostrene Svete Barbare, tako da se i selo zove Randići. Naši Stipanovići je bilo 15 kuć va Maračićeh, a danas je samo jedna. Nema više Stipanovići. Moji su imali, osim ča su navigali za našu grofoviju, su imali i svoji brodi od 1850. pa napravo. 1858. je prvi brod dobil u nasljedstvo, odnosno putem ženidbe, moj pranonić za nevestaka je bila imena Pajkurić. Ona mu je donesla dotu ovaj mali brigantin. Na Kenje navigal 20 let, jedno 7 let je navigal ko škrivan, a zatim ko kapitan. Ona je prepisala cijeli brod na njega. Zatim je 883. kupil veći brod Urinj. To je bilo njegovo isključivo vlasništvo. Znači, sve 24 karata. Za razliku od Randići, oni su imali fajn brodi, Randići Pononi,
Oni su imali fajn brodi, a jedan od njih je bil grad Karlovac. Ali svi njimi su imali po 2, 4, 6 karata. Brod se vano vrijeme delil na 24 karata i svaki nije to bil sindikat, nego su bili sve to suvlasnici. Suvlasnici ki su delili tako brod na karate i tako su isto i profit dobivali. Nakon njih su došli parni brodi. Moj nono je bil strojar. Finil je najprv kovačio v kastvu, onda je delal torpedu. Kad su se počela torpeda delat, delal je sale za nacrte, a onda je šal navigat i jako brzo postal kapo, odnosno upravitelj stroja. Tako da je navigal na parnim brodima Ungaro Libere i Ungaro Oceania. Uglavnom, tamo je navigal i postalje i inšpektor. V Prvem svjetskem ratu se sa brodom Karpatija našal v Engleškoj. Jušto po izbijanju rata. Brod je bil konfisciran, on je finil v internaciju, bil je u Isle of Man, tamo je obolel. Preko Crvenoga križa je bila cela posada repatrirana i došli su doma 816. Početkom 816. v januaru, u februaru. Kad je došao doma, taj rak se rasplamsal i umrl je nakon par mjeseci od tumora. Pokopan je v Kostrene, až Austro-Ugarska, odnosno Austrija, nije htjela platiti pokop ako nije to na vojnem groblju. Tako da nona ga je htjela imati blizu, tako da ga je gore v našem barbaranskem groblju pokopala. Otac je imel 5 let, međutim, on je isto nastavil. Nona ga školovala koliko je mogla. Imela je kravi i kozi. I šaljeva bakar, tamo je finil nautiku. Šalje navigat do rata. 40. se skrcal, oženil. I onda se rodil moj brat i ja, 44. Uglavnom, svi smo šli tim stopama. Svi brodovlasnici iz Kostrene su prestali biti brodovlasnici sa pojavom pare i sa pojavom brodarskih društva ovdje na Kvarneru. Zadnji je bil Poščić, to je inače bil bark Hrvatska. Na njemu je moj nono navigal, moj biž nono Kuzma. On je bil jedan od zadnjih zapovjednika na zadnjem jedrnjaku Kvarnera. To je bil bark, ki se posle 15. vezal v Kraljevicu i bil varem tamo vezan do 909. Prvi parabrodi na Kvarneru su se pojavili u Senju 1871. Prvi parabrod se zval Hrvat. I tu su Senjani bili dosta jaki. Imali su par tih mecena ki su financirali
parobrode, odnosno izgradnju parobroda. To je prvi je bil Hrvat, a zatim su se osnovala još nekoliko tih društva. To su pretežno bila dionička društva. Da bi 1880. bilo formirano prvo mađarsko društvo, jer ovdje su sve Mađari imali, a to je bilo Ungaro-Kroata. Odnosno, Mađari su htjeli formirati linijsku plovidbu duž Jadrana, kako to su imali Austrijanci, jer su vidjeli da je dobra zarada, pa su pokušali oni, ali se ovdje našlo nekoliko brodovlasnika ki su formirali Ungaro-Kroatu, koja je bila isključivo vlasništvo hrvatskih vlasnika i dioničara. Tu je bilo nekoliko brodara, udružili su se i od tuda počinje jači razvoj parobrodarstva u mađarskom dijelu Hrvatske. Zatim se formiraju druga poduzeća, ali sve ih formiraju Mađari sa sjedištima u Budimpešti, a sa operativnim sjedištima v Rijeke. Pa imamo Adriju, zgradu i danas živu i stoji, u kojoj je sad smještena Jadrolinija, kao slijednik Ungaro-Kroate. Ali to je bila zgrada od Adrije. Mađari su imali jedno 6 poduzeća parobroda na raznim linijama. Jedni su bili ovdje za Bliski istok, jedni za Daleki istok, pa su bili za Atlantik, pa su bili za Mediteran i tako je bilo jedno 6 poduzeća. Uglavnom, jako dobro su radili, pogotovo kad se željeznička, zato su i gradili željezničku prugu da bi mogli razviti riječku luku, da bi mogli parirati Austrijancima u Trstu i da ne plaćaju silne dažbine Austrijancima, nego su ovdje razvili luku, izgradili luku i razvili brodarstvo, a sa tim brodarstvom, sa pretežno tada engleskim kapitalom, koji su gradili brodove i davali ih Mađarima na eksploataciju, a ti brodovi su se tada znali isplatiti i u 2 godine. Jedan vrst leasinga, ali Mađari su bili izgleda pronicljivi u tome, iako nisu imali svojih pomorskih kadrova, jer su većinom tih brodova, na tim brodovima posade bile iz našeg Primorja, a jako puno i iz Kostrela. I tako nestali su jedrnjaci, parobrodarstvo je preuzelo većinu trgovačkog poslovanja, bilo je mnogo jeftinije, sigurnije, i dok su na jedrnjacima se smatra svaki drugi do 3. brod je potonuo i imao je ljudske žrtve, tako da imamo mi u Kostreni, ako ste čitali od Bakašuna knjigu, koliko ih je stradalo. Te žrtve su se svele na minimum. Jedrnjaci su se topili, parobrodi su se sve bolje kvalitetnije gradili. Nove inovacije su putem industrijske revolucije su se uvodile, tako da je to postalo jedno normalno brodarstvo, modernijeg tipa, sigurnijeg, ekonomski isplativije. Praktički trgovačka mornarica ni više nije bila avantura nego delo. Tako je. Bilo je delo, ali bilo je dok se recimo
na jedrenjacima jedno putovanje za Ameriku je znalo trajati i po 6, i 8, i 10 mjeseci. Zavisi kakvi su bili vjetrovi, je li bilo ljetno vrijeme, je li bilo zimsko vrijeme, da li su lovili ekvatorske pasate, da li su lovili Sjeverni Atlantik. Sve je to bilo procjena zapovjednika koju rutu će uzeti i koja će biti najbolje za postizanje najboljih brzina. Nekada se od Odese do Marselja moglo putovanje trajati 3 mjeseca, a nekad se moglo i za 25 dana. Tako da su tu postojale strašne razlike. Kod parobrodarstva to je nestalo. Nestalo je, naravno bilo je i tada nevremena, ali koje su puno manje djelovala na samu pogonsku snagu broda. I pogonska snaga broda nije ovisila o nevremenu, o vjetru, gdje je onda vjetar bil pojam da čim prije negdje dođeš. Sad se tražila bonaca ili mirno more da negdje čim prije dođeš. Pa bilo je otprilike nekih 100-tinjak brodova. 100-tinjak brodova što mađarskih, a hrvatskih otprilike od Ungaro-Kroate i Ungaro-Libere ih je bilo 60-ak. Dobar dio njih je posle došlo u jadransku plovidbu, a zatim neki su čak bili naslijeđeni i kod Jadrolinije. Za razliku od današnje brodogradnje, 90% flote 1900. se gradilo u Engleskoj. Svjetske flote. A jedan manji dio je bila Holandija, Njemačka i tako dalje. Brodogradnja je bila nepoznata u našem dijelu Mediterana, u Dalekom istoku je bila, tako reći, nepoznata osim drvene gradnje. To su bili trabakuli i tako manje brodice. Svi brodovi Austro-Ugarske do 1918. svi su bili građeni ili gore. Dva broda su bila građena u Trstu, koliko ja znam. Da. I koliko je dugo trajala era parobroda? Pa era parobroda je trajala od kad je prvi parobrod na Hudsonu zaplovio 1812. Brzo se razvijao u zapadu jer su imali, za razliku od nas, mi smo imali za brodogradnju ovdje jedno 6-7 škverova. Škver, da se razumijemo, je brodogradilište koje je manje od 250 kvadratnih metara. A današnji pojam škvera naši krivo upotrebljavaju za brodogradilišta. Sva ta brodogradilišta u toj industrijskoj revoluciji su se našla na zapadu radi jeftinog ugljena, radi rudnika i čeličana, odnosno željezara koje su topile željezo, tako da je Engleska bila najpodobnija za to i najviše se razvilo ta vrsta gradnje, odnosno željeznih brodova u Engleskoj. Naravno, napretkom tehnologije, prevoza rudače po cijelom svijetu, energetske situacije, promjena na druge energente je potisnula i parobrodarstvo, tako da se već između dva rata, između 1918. i 1940. počelo mijenjati pogonsko gorivo, odnosno pogonsko gorivo na naftu. Kad sam počel pisati,
Pa ja sam ti stari dokumenti od obitelji izimal na brod, pa proučaval i dešifriral sve ono čeva njimi pisalo na starohrvatskom. Tako da sam fajn toga rešil i svi ti dokumenti su u ovim dometima, čo mi gospodin Deković, ako ste čuli za njega, pomogal da ih dofinim. On je bil pročelnik Matice Hrvatske v Rike. Svi ti dokumenti su tu uključeni v ovem broju dometa. Ja. I tu sam počel pisati. To me nagovorili isto neki kapitan Vicelja, ki je delal isto bil suradnik v Matice. A onda je i izašla knjiga on put kad smo partili. Ja sam tu knjigu, to je bila knjiga od Barbalića, koju je on dosta finil, ali nije bila dovršena skroz. I onda me pital Vicelja da ako bi mogao i ja pogledat i ispraviti. Tako da sam se ja malo zaintrigiral, pa šal vidjet, pa sam našao dosta tih grešaka, ajde to se ispravilo, nekako vokabular sam je napisao, tumačenje riječi, nepoznatih riječi ili rijetko upotrebljavanih riječi. I tako sam počel pisati. Tako sam napisao to, pa ja govorim, imam dosta slik, još mi neki pomogli iz Kostrene, ki su mi dali par katalogi od Jugolinije, pa neke brošure, nekakvi mjesečnici. Sve to sam skupil, pa sam vidjel da moram, našao sam dosta slik. Nešto sam po arhivima kopal, tu po našem riječkom arhivu i u muzeju sam neke slike isto našao. Tako da sam skupil, tako reći, sve slike. Ja mislim, ne fali ni jedna slika, 169 je brodi bila. Kad sam to finil, až mi otac tu delal, posle delal kad smo došli iz Njujorka je bil v Jadroagentu do penzije. Posle sam šal ono kada mi nono navigal. Knjigu Prarodovarstvo za vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Pa sam i tu knjigu finil. Sad fali jedan period između dva rata. Ali pošto su dokumentaciju, odnosno svi brodi i slike sam većinom dobil od Mađari iz Budimpešte i njihovog Lojda, mađarski Lojd. Oni su mi poslali većinom slik. Šal sam i za Nonića napisati. Ovu knjigu između dva rata slik ni. Povijesti brodi ni. Podaci o brodovima njih. Njih ni u arhivu, njih nigdje.